ចោះមួយកន្លែងនេះបាទលេខ21ទាញ1ទាញ2ដាច់ចង្កេះបាទបងនិស័យបាទល្អមែនទេបាទព្យាយាមទាញបាទអាយ៉ាមកអីបាទមកជើងស្ដាំអាយូយបាទអ្នកចាំទីឆាបបាល់បានកន្លែងនេះបញ្ជូនមកលេខ77បាទកឹប1បាទទម្លាក់បាទឱកាសឲ្យឡងស្ដាំមកជើងពីចម្ងាយអាយូយបាទចូលបាត់ទៅហើយនឹងជួបបាទ MC បាទជើងចាស់កាលពី12ឆ្នាំមុនបាទមកជើងឆ្វេងចេះចេញពីអ្នកចាំទីបាទដូចជាអត់ទាន់មានឃើញបាទខ្លាឈិត B ទេថ្ងៃនេះបាទឃើញថាសុទ្ធតែបាទខ្លាចាស់ឈិត A កັບមូលបាទកាត់ទៅបងណាមកជើងស្ដាំអាយយបាទអ្នកចាំទីនេះមិនមែនអត់ដំបាច់ឃើញថាបន្ទុបាទជាបណ្ដោះអាសន្នបាទ1ទល់នឹង0បាទអត់លើកទេបាទបញ្ជូនទម្លាក់មកទាត់មកជើងស្ដាំបាទប៉ាត្រីអាយ៉ាស់នៅសល់មកជើងបាទលឿនស្រួយល្អមែនទេ1 2មិនបង្ខំទេព្យាយាមចោះចូលខាងក្នុងស្អាតមែនទេចំណុចនេះចូលលេខ77ខាងបើយើងនិយាយទៅក៏ស្លាប់ខាងស្ដាំគឺពាក់ស្លាប់លេខ3បាទបងបន្ថនបាទស្លាប់ខាងឆ្វេងដូរអំបញ្ញមិញបាទសមាជិកថ្មីបាទមានស្លាកលេខទេឱកាសចំណុចនេះអូយបាទ B មកគ្រាប់ទៀតទៅហើយបាទល្អមែនទេលេខចិត្តត្រជាក់បោះស្ដាំមើលឆ្វេងស្ដាំទាញមួយអេឡង់ឆ្វេងអូយល្អមែនទេគ្រាប់ទី3ទៅហើយក្រុមខ្លាចាស់នឹងជ្រើសរើសបាទប្រទេសមួយណាដើម្បីធ្វើការប្រកួតបាទ tournament ល្អណាស់ស៊ីមិនស៊ីអាយយោបាទប៉ាសេល្អបាទតែមានម្ដងគឺមាន2ដងបាទជាមួយនឹងឱកាសគីមស្រួលបន្តចំណុចនេះទៀតអូយបាទខ្សែប្រយុទ្ធដដែលអត់ស្លាកលេខទេបាទពីតែនឲ្យវីតតើឲ្យបាទឱកាសមានឱកាសប្រាក់ទៀតហើយចំណុចនេះរំខានបងហុងស្រួលឲ្យនេបន្លោះជើងខ្សែប្រយុទ្ធដដែលទៀតសុទ្ធកន្លែងដដែលទៀតអូយបាទចត្រាហើយMC ថ្មីយើងនោះគឺឱកាសចំណុចនេះបំផោសំណាញ់គ្រាប់ទី4ហើយ Go គឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទាញទៅទៀតហើយឱកាសបំផោសំណាញ់គ្រាប់ទី5ទៅហើយបាទកីឡាករជានៅក្នុងប្រទេសកែសុទ្ធពីចម្ងាយបាទតែហើយនេកអាយហ៊ានលើកជើងទេខ្លាចប៉ះទាំងកិច្ចគ្នារបួសទាញល្អចំណុចនេះអាយបាទ free kick ល្អណាស់បាទជាឱកាសមួយមកជំនាញហើយបាទអាចបំផោសំណាញ់ឬក៏យ៉ាងណាហើយសូត្រមកបាល់អូយស្អាតមែនទែនបាទគីមអត់តន់ទៅណាទេមួយស្មើគ្របបញ្ជោតបងសំអាតគីមឥឡូវល្អបាទគាត់លើក្រោមសុទ្ធមកជើងឆ្វេងអូថែមមួយក្បាលបញ្ជោតទី Go ថាការប្រកួតនៅលើបាទីលានវាជៀសមិនផុតទេពីការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទលេងបាល់គឺតែងតែប៉ះជើងគ្នាហើយលុះត្រាតែយើងនៅផ្ទះដេកមើលទូរទស្សន៍អូចាំហ្វូតូហើយបើឃើញថាក្រុមបាទ Black Dragon ក៏លេងមួយប៉ុន្តែច្បាស់បាទការបញ្ជូនបាល់ពីណីហើយចូលបាទសមាជិកបាទក្រុមបក្លាចាស់រៀងឆាប់ហត់បាទចាស់ហើយលេខ7អូយបាទសុទ្ធបំបុកយកតែម្ដងបាទចំក្នុងរបាទីសមជាកីឡាករមែនទែនបាទអត់មានក្បាលពោះដូចខ្លាចាស់ទេទាញឆ្វេងទាញស្ដាំជាមួយអ្នកចាំទីបំប៉ោងសំណាញ់ទៅហើយបាទអ្នកចាំទីគុណរីព្យាយាមមកអីយបាក់ចង្កេះកីឡាករឱកាសយ៉ាងម៉េចបាទចំណុចនេះពីនៃពេមិនពេបាទដូចក្រៅតំបន់ឬនៅក្នុងទេបាទដូចអញបង្នេញលេខ7បាទឆ្វេងស្ដាំចូលឬមិនចូលបាទហើយច្បាស់បាទអាយល្អណាស់បាទ Go បាទសូមយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់បាទក្រុមបាទនាគខ្មៅបាទចូលបាត់ទៅហើយមិនតន់នឹងនិយាយផងបាទសងវិញបាត់
dạ lọt nè vái ca liếm một chương chuối ui và cái lăng chương khlang lên tên số này ảo ca chúng ta đi bàn tay sấn bà nè mùi smart xuất ấy ôi bà tư ta khai chuối bà xôi mình tên bà sắp có krom bà khla cha cả bớt mình mê thì mà khang còi auto test rules ad ôi bố bà bi bà sắp bà biết biết boy mẹ thích xuất tiền tiếng xuất mến lâu bà ta xuất mến bà vô lòng bà tôi sẽ lên mà phây môi mánh mấy đời có biên ở ca xuất đúng bà khơi xuất tiếng châu hai bà chất sập rằm pi tiết hình thà xạ và âm si và bên hai mà tích và có trình nhọt đầy nhọt chứ mà là châu mà vậy nhảy bà xuất ảo ca trong nơi đi bà bông hông bà sưu trong nơi đi sạch men tên bà trên bị slap đám suốt mũi bà pi trong ngay bông phong sùm nanh hơi bà vịt bà ôi mà chưa tiếp châu go và o tại ba o đôi chân nè khinh tha sầm rạp bà krom bà khai cha bà ca lai trên bị phê lời ca bà krom khai cha phòng đài bà rồi đó cứ như lai trên bị tại ôi lọ nè bà sạc khờ đi chứ em good bà tôi lấy mà phi dương lên cặt ngày cho rắn để thưa ôi bà cứ cả krom ba bà lọ thì giang mày đá mà ba đi ôi bà bi bà phê đền tí bà bạc đầy bà nhà người ta có check và mạnh mình bà cho lấy cái sắp bà chẳng kê bà cho ta hai bà sưu bà xong vinh phim bọn ai chê mà cho mà nè ai nên xuất nó ôi nhà mà thán go ngon khương bà sầm rai ôi bà có truy dương khlang mình tên bà chứ lo mới bà mơ bà sân chỉ ca bật cột lực cán nát ở lên những mũi class tiêu mới bị lo mơ bà ấy da bà trong so với phim bà Chrome Black Dragon cứ việc ấy á lính rồi tại hai bằng hong em mình em bằng hong trong trường vì học sụt mà mũi chưa sang ôi bà giá phấn mũi bao tôm không có gì bằng hong ấy go ban sầm rạch to là ban rồi bọc con bạn đăng tại đâu cái bị giát ba trong nói đi bị này cả hai ba Chrome Black Dragon nữa châu giờ mày đã ao mình